COVID-19 लाइचद असिना मरम ओइरगा लमदम असिदा नोंगमा नोंगमगी COVID-19 नाबगी मसिंग अमदी हेनगलक्लिबा मिसी मिना असिगी येंगलगा लेंगाकना थमलिबा कर्फ्यू असिबु थुगाइदुना लंबिदा थोलकपा मियोय क्या ngasisu पुलिसना फादुना फाइन थियनख्रे इम्फाल ईस्ट की खुराई लमलोंग पोरमपाट क्रॉसिंग कोंगबा बाजार कोनुंग ममांग अंड्रो पार्किंग चेकोन क्रॉसिंग आनंदा क्रॉसिंग हता मिनुथोंग एरियादा इम्फाल ईस्ट पुलिसना अकनबा चेक्शन थौरांग लौखटखे नाकल अमरोमदा इम्फाल वेस्ट की खोरंबन कैथल समूह मखोंग कंगला गेट कैशाम्पा जंक्शन क्वाकैथल क्रॉसिंग सिंगजमई बाजार चिंबा तोंगान तोंगान मफम कयादा इम्फाल वेस्ट पुलिसना पाकशन ड्राइव चथखे मरम सादना लंबिदा थोलकपा मियोय क्या अमसु पुलिसना डिटेन तौदुना फाइन थियनखे COVID-19 की अनी सुबह वेव की चैथेंग हकथेंगना फंगदुना पॉजिटिव ओइरबा कक्सिंग असेंबली कंस्टिट्युएंसी की होम आइसोलेशन तौदुना लेरिबा इमुंग सिंगदा ngasi Manipur Police Housing Corporation Limited ta han executive engineer oirambadagi potharaba kakching mayai lekai laishangbam parengdagi social worker yengkhom Nilachandra na koina chatuna nongmada changdraba yadraba chana thaknaba polamsing tengbang pikre India da yamna thazadaba mong amada active case masing hantharakpa thengnakre Health amadi Family Welfare na ngasi pirakkiba report amagi matung ina apunba cumulative positive case asigi manungdagi active case oiba masing chada tara taruka dasmik manga ani leiri hare hauzik faubada India gi oina apunba active case masing leiriba asi lakh kunthra taret ka lising nifu manga ni masigi mathakta leipak asida COVID-19 dagi faglakpagi changsu tapna fagat pahengalakle Health Ministry की मतुंगिना हौखिबा पुंग कुनमरी असि फावबदा मियोय लाख अहुम लिसिंग यांखै हुमदोय लेना असिदगी फगलकपा थिंगनख्रे अदुमकपु हारिबा पुंगफम मसिगी मनुंगदा अनोबा COVID-19 पॉजिटिव केस मसिंग लाख अमगा लिसिंग हुमफु तरुक थिंगनखि हाइरे हौजिक फावबदा इंडियादा लेरिबा मियोय सिंगदा पुना COVID-19 वैक्सीन की डोज crore tara taret ka lakh kun taruk kapthokre ngarang faubada haibadi vaccine asi kapa horakpa numit chama tara mangani surakpa si faubada vaccine asi gi dose lakh kun mari ga lising kunthra kapkhre masagi chahi tara nipan dagi nifu mari faubada leiba mioi singdana vaccine asi gi dose lakh manga ga lising tara nipan kapthokre Phase ahum subagi hidak kapthokpa horakpadagi state kunthra amadi union territory singda mioi lakh kun manga lising yankhai ni thoida hidak kapthokpagi thabak chathakre नेपाल की प्राइम मिनिस्टर के.पी. शर्मा ओली नंगरांग नेपाली पार्लियामेंट की लोअर हाउस बोर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस दा माइथी खिबदगी मरु ओइरिबा ओपोजिशन नेपाल दा अनोबा गवर्नमेंट अमा सेमननबा सेम साब होक्रे ओपोजिशन की लुचिंगबा शेर बहादुर देवा पुष्पा कमल दहल अमदी उपेंद्र यादवना ngasi पार्लियामेंट की अखनबा सेशन अमा पांगथोकदोरिबा असि हेक लोइबगा लेपाक असिगी प्रेसिडेंट विद्या देवी भदरी की मनाक्ता चतुना अनोबा गवर्नमेंट अमा सेमननबा तकनगदौरी Indian cricket team lakliba July tha asida Sri Lanka da chatuna leipak aduda nongmagi oiba one day international match ahum loinana T20 match ahum amaga sanarugadori BCCI ge ayab amagi makhada Sri Lanka cricket hariba match asi leipak asida pangthoknana ba sem saba horakhibane hariba one day international match ahum asi lakliba July 13 13 amadi 18 na sanagani amadi T20 match sing aduda tha asimaki kungani thoidagi kungatare fawba chathagani India ki cricket team Sri Lanka gi damak July 5 da thunglaragani amadi July 19 da India gi damak amok khongsalakani